konkretno reći, kada ste vi u današnjem saopštenju, Vladiko, rekli da se ovim zakonom pokušavaju prokrijumčariti neka prava. Kažete nam konkretno, koja je to opasnost? Pazite, opasnost je već ovo što je gospodin Muhamed, muftija srbijanski, naglasio. Naime, dolazimo u situaciju da ona prava koja se, recimo, ovoj kategoriji ljudi sa određenim seksualnim orijentacijama i sklonostima pružaju da dođu u koliziju sa drugim pravima koja štite i porodični i lični moral u njegovom tradicionalnom smislu, i za taj moral se zauzimaju uvek i crkve i verske zajednice. I mi jednostavno, kako da kažem, prosto jednostavnim rečima, da budem kratak, ne ugrožavamo nikoga ko u svom privatnom životu kao odrastao čovjek po svojoj volji želi da bude i homoseksualac. Ali on ne može homoseksualnost kao svoju orijentaciju da nametne maltene kao neku društvenu normu i da stavi svima ostalima koji su većina, ogromna većina u društvu, na nekakav izbor ili neko takmičenje. Zašto mislite da nameće? Zar nije njegovo pravo da bude zato što nameće i kroz ovaj zakon nameće sebi pravo na javno ispoljavanje svoje privatne sklonosti. On je već zaštićen zakonom o zaštiti privatnosti. Ona se štiti svugde i kod nas. Da, i to je njegova privatna stvar. To nije javna stvar. Nije javna stvar čak ni to što sam ja bezbračan, sam monah. To je moj izbor, to je moja privatna stvar. Ja ga nikom ne namećem. Nije javna stvar ni porodični život muftije ili rabina, a u toj istoj meri, bar toliko, ne može biti javna stvar ni nečija homoseksualna orijentacija. Neka je drži za sebe, ne može od toga da pravi društvenu promociju. To je vrlo jednostavno.